prvu izjavu za gledalce programa televizije Republike Srpske. Gospodine Krajišnik, molimo vas, kratka izjava. Dobrodošli u Republiku Srpsku, vaši utisci. Ja samo mogu da kažem sve što se danas dešava kao da sanjam. Sam sam sebi rekao kao da sam došao s onog svijeta. I vi ne znate kako je lijepa ova država. Čuvajte, brante, bolje nema na svijetu. Šta očekujete na Palama? Kako bi osjećao idete kući nakon 13,5 godine i tamo vas dočekuje masa ljudi? Moram da kažem da su emocije u svakog čovjeka, tako i kod mene. Imam 3 mala čovjeka koji su došli u moju kuću, to su moja 3 unuka. Pa vrlo sam emotivan da ih vidim što prije. Normalno i ostali svijet. Hoćete se baviti politikom u buduće? Bog je rukovodio mojom sudbinom, vjerojatno će i on u buduće, pojma nemam. Još se nisam ništa odlučio. U stvari, moja želja je da se nikad politikom ne bavim, nego u stvari želim da se bavim svojim privatnim poslom. A kako će biti, to ćemo vidjeti. Možete ukratko reći kako vam je bilo ovih 13,5 godina u Hagu? U zatvoru postoje 2 osjećaja o vremenu. Postoje vrijeme koje vrlo sporo prolazi i vrijeme koje brzo prolazi. Vrijeme koje prođe, ono je prošlo kao tren u životu. A vrijeme koje čekate nikada dođe. Kao da ga puž na leđima nosi. Zbog toga vi mladi, a vidim svi ste mladi, trošite ovo vrijeme polako, nemojte brzo. Ako ga potrošite brzo, brzo ćete ostariti. A ostariti ne valja. Bolje je biti mlad. Ja se nadam dugo. Želim vam mnogo sreće. Gospodine Krajišnik, doček na Palama, čekaju vas tamo, dakle, stanovnici Pala, ali i ostalih gradova Republike Srpske. Šta očekujete, hoćete li im se obratiti i šta ćete im reći? Pa moram se obratiti, evo kao što i vama, jer novinari su jedna velika sila i ko je protiv novinara teško njemu, je li tako? Hoću svakako se obratiti i želim da obratim se ne samo novinarima, nego i Republici Srpskoj i narodu i na kraju svim građanima Bosne i Hercegovine. Je li vas neko dočekao od zvaničnika? Nikad nisam razmišljao kako će doček biti. Ja ne znam zašto je doček organizovan, jer ja sam ipak ratni zločinac i na kraju krajeva to tek moram u revizionom postupku dokazati istinu. A sad kakva je situacija, jednostavno moram s njim pomiriti. Želim vam mnogo sreće, da vas Bog čuva i čuvajte Republiku Srpsku i budite dobri novinari. Želim vam se... Samo malo da ovdje stanete zbog sunca, malo da napravimo. Hvala.